Yeah. Patalo hatu ile nei tula fiafi ile asa pati manuia ile tua ile nei aso patalo hatu ile porkalamo ile Jesus is the answer ile nei fiafi lo mai mo mai ya ile ngatelea pa pele su mai matala mai au lunga tatu porkalamo ile nei fiafi pe ono masani ia o lea ia e patalo patu ai le po ia mawalunga si o tātou watino i o tātou ta mā mātutua ma o tātou tina mātua ia i la o tau tapua inga e le ngata fo i lea o whioi o le tala lei i sunga i whawhia ngainga ia mō rātou whālitua i le nei e fiafi ia o lo polkalama masani le nei o le Jesus is the answer ia sa te tasi ia fiafi ia i le nei e fiafi o le ua mase ma le tina o le ainga i le nei le nei e fiafi ia le ua mawa lua atua i ma tina o le ainga i lunga tātou pokalama i le nei e fiafi ia lea ia ma te whaatalofa atua i ia te oe le nei e fiafi ia o lo mai mua mai le nei e fiafi ia o mua mai ko i le nei avanua tātou te mahuta i ma tātou whiloa i lunga le tātou pokalama i le nei e fiafi ia o le vi inga lai whakatai i le atua ia ona o le nei avanua tāua ia ua tātou maua tātou te whiloa ia mwha e atua i le tātou pokalama i lunga le ia ua te tonu le nganga ia ana le ia i le atua le o ngā le olo ia se manu tātou te le whiloa ia pe e ho i le tātou pokalama ia o le vi inga mawalunga le whaapo i le atua ia ono le o le avanoa o mwhai on tātou mo ia toi tātou toi whiloa i lunga tātou pokalama ia o le ia atu ina tine avanoa le tina ai ia o le kako kohos ia o se whaatalo i lunga le tātou pokalama i le nei a fiapi ia whaftai lava ia e momoa na awilvi inga ma whaanetanga i le tamā i langi o nau le ni avanoa matango whiefui o toi moa e tātou te mafuta i lunga o le ni te pinga whailangi ia e momoa na awilvi inga i le tamā o na ua mawhai e tātou ala whai mai le ni tae au ia mawhai an tātou atu i lotu po o sauninga fo ia a wā fo ia lea wato le vi inga man whaanetanga i tamā i le langi. Ia whaftai fo ia i lea tua ona le ola man mālosi ua mawhai e tātou ala whai mai ia awa e isi tangata they didn't make it this morning, right? But whaftai tamā i lona alofa ma lona ngalari. Whaftai fo i lona whaamaoni. You know, we see his faithfulness every day, enable us to wake up in the morning, you know, give us strength in our body. Not only that, enabled us to go to church, right? Ia whaftai ai lea tua awa e te leo taimi o isi ele me ke lato the next day because the word says tomorrow is never promised. So today I just want to thank God for being good and faithful to us. Ma o moai foi se ava no ma toti ma futa mai lunga o le nei polokalama e fa soa ma pa manatu toi foi le upo foi ya le atua awa e so soania te tato I tato savalinga ma le every day ia o se anga fa taile na le so foi Iesu ia mi le tua ia te tonu ia naua patano pa ko ile tina la inga ia o le tātou ko o le tātou pokalama ia te o le lea fiafi ia o le whaftai ale na e tasi ia e le vi inga e whaapo I le tua ia e a mai le asa ta e anu le lotu sa e tau anu le lotu o ngā roenga
Pesa e whai ngā wenga ho I le nea sa. A whaira e whai ngā wenga I le nea sa. Ia. Pesa e le lotu ho I le nea sa. Ia. Ola wa wanua le nei ale nei o le a e sa ui te lotu wa. I lunga le tātou porkalama. Ia. Ma whaalongo longo ho I a wā ho I si whi au tā ua o le a tātou taratara noa e ma tātou tuwha tuwha I le nei a whiawhi lunga le tātou porkalama. Ia, e apo. E, o le nei vai aso atoa. E apo. O te iloa wangalo ia o e te leanga apo. E o lo tau sanfo. Every New Year. O le vai aso mua mua la e whai ele loku le whai the whole week. Wangalo ho ia ka ungo le loku whiwhili e pole e. Le whai mo ka unga ia. Ia o kari kongo ni ea sao le aso muni ia. Wanga maka mai I la sale pa la suka. Le la wha umangi I ngā maka ia. Le la wha umangi e o nge la sa muni o le loku whiwhili loku e ka ungo le. Ia o ke manga kua sa o lotu ho I lotu gloi au e. Ia e whenga le pe kokolu e kangaka e la unga. 3 people preach the word 10 minutes. Ia marka ka e ngā loku from Sunday to the other Sunday. Nisia sa e pa umai. E tali tonu na ia. O le rau wha mai a nei na sa nei. Ia nisi fo I o maftanga fo I nisi fo I o e kālesia. I le nei wa yaso ia ai. Ia fo. Whawhetai ai le li ia o me le Ia tali tonu anga hape e se kako whasa po inga le whaakau o mpai anga whai se te lunga whai fo se kako whiwhi lotu. Ia tau ne ia oro sila pia uma le tua me Ia pau le mea ia. Tatu talu ia mana tua po ia. L8 I tatu sanga. Ia wā po I le afi o sosolo I lo L8. Kore I lo tempo I pe still burning or le tele o whare o a inga ia. O whare anga ina I le afi. Ia ono le malusi fo o te vidi. Peo le ala fo I le sa solo ai le afi ono le pai o le afi. A le malusi o se vidi. Ia o le ia tātou manatua. Tātou manatua o mo tātou a inga. Ia. E pai longa sili peo le ale mafuanga. Ia e tele a tala o te paalongo ai ia ma videos o tātou ai I lunga te penga whai langi o walu solo. Ia. Te le lore nā mea ia a te leo tala o te paalongo. Ia o te leo tangata po I. Tangata po I ngā o tangata video. Ia mo. Tangata o tau. Ia o ulangia le atua. Ia ale tala moi. E te ulangia lo le atua. Ia. E o te o saa o le atua I luma ia te oi. So, a whai o le mafu anga le. Ia, tala sia ia whai nei mea whai morning. Ia la tau. E re ulangia le tua. Ia, ai whawhetai la I le tua. Ia. I lona pui poinga malona leo no o tātou I lunga ho le nei vaenga o tai ai ali han. E whawhetai e ia. Patalo whatu le tina ho I po le tupine. Po le whare tua. Ia le ata maua. God is good all the time. Love you guys always. Ia aloha We love you. Love you too. Le tupine. Ia le anga le ima le aloha le tua. Ini tu ho. Ia te oe ia e maise le te mai e man whanau.
whamanuia atu le tua ia te o tō le nā hoi I tu o langi o tō ia. Ia mori atu ai whamanuia atu hoi le tau sampau. Yes, Happy New Year. Whamanuia tau sampau ia te ere tō pine. Ia maise le tō mao le ainga. Ia mai whanau. Ia oro o manuia mātou I nei le anga leima le alofa o le tua. Ia paule mea whaatai le tua. Ia oro ai e kusuro tino. Ia o nā mā losi o tōu manuia o tōu le alofa o le tua. Ia o le ia whamanuia te le lava le tua ia te o le tō fini. Tai fo I le mai mua mai ia mai whaavanoa ino o tai mea. Tātou te mafuta I runga le pō kalama. O le Jesus is the answer podcast I nei a fiafi. Ia. Ia po. Te le a me fia tala noa. Ia. Te le me la tātou tala noa I le nei fiafi. Ia. Ia po. Ona o mea o lo te tupu. Yeah. Mea o lo tupu mai le o langa nei. Ia. E whai o le vevesi o California. South California I le whai. I le afi. A le vevesi mai po ina la vevesi mai I Samoa. Ne maka utia le mea o soli. O le ia kose. Ele uman masing o kausanga po le poko a maka. Poko a hi. Sun hua so. A le mele o so ngi so le alo. Ia manatua Samoa. Manatua whainga malo Samoa. Ia whapena ona ia I le rofa o le atua. Ia aua ho I nei a bea le poro kiki ma mea o le ato e ho I e Samoa I. I mea sa te tupu I aso la au tau mapai mai Samoa. Ina ia maua le nufo to. Tuto tas. Ia iei le anganga o le atua I te tai o le malo. Tātou tinu I Samoa. Ane ngata po I leo tātou I kukuila. Amerika Samoa. I liai po I whai ngā maru whaua Amerika Samoa. Ia. Ia whapena po I na iei le anga leima le alofa o le atua. Tātou I tono le malo ma whaurunga o le malo. Malo I luo Amerika Samoa ma Samoa. Ia. O stai le atua. Pai le fina ngā lo le atua. Aua le maua lo le tūlanga maua lunga. Ia ona e le wha maongi no. Alofa I tangata o le atunu. Amen. A whaiwa a veo tau maulu ma tai o malo ielo. I te awane I ngalo ia te o tau. O le atua o lo whai maulu. Vai mai le tua tau te le wha mao. Ia e tau ia e le tua tangata e le wha mao. Amen. Ia e paure mea ia tātou noko talo mo tātou atu. Tātou talo I leo wha ururu ai le malo. Le ngata I lea o tangata o lo o lango I le mafsoswani I le tai o malo e lua. Ina ia la tau whaia ma le alofa. Pai ma le awa I le atua. Ma alofa I tangata o le atunu. O le ia. E pāpitai ma vi ia le atua. Ia. E le ngata hoi le. Ia. O le nei po ia sasa ia. O se sasa fia. Ia. O se sasa fia le nei sa ia ono le. Le mātou hoi mātanga hoi I se o mātou hoi. E kālesia I nei fiafi. Ia, pei o na whai loa tu le tātou po kalama anu po. Ia. O le sāle nei sa papena, ia. Sa whamanuia ho I le atua ia I mā ua maritina le inga le ngata I le a papine. O na ho I o rana wala a wino le nei a inga le. E whai mao na mea whai ngā nuenga. I te tono le kālesia. Ia, ma pe sosoani ilona au. Ia, ma me whai o le kālesia. Ia o le asola, ia sa papena sa. Papa ia ene mā tofi ki a tono. Ia, a wā ho ene mā au mai le tua.
Ale ngata po idea ia ole ma ministry ole whaatala o avea ma ua ma ainga whaatala I te tono le kālesia le ministry ole tala ia ole ara ua avea ma ua ia ma ainga ia e whaia le tofi le ole whaatala ia ole vi inga ma le whaapetai I le tua amen Amen. ia ia le tua whaapetai lava sister ia ole vi inga e whaapo I le tua whaapetai fo I la o tō nofo talo ia mō ma ua fo ia ana le au no tō talo sanga I le aso ma le aso ia se manu ia olo o whai a ngei ma le ngā ia ai vi ia le tua o le ua Tali le tua ia o tō talo sanga ia a wā fo I mā ua ia ma le mā ua fo I nei ai ia ma le a whapingi ia o le alai mā tō te whaapetai e ma ave le vi inga I le tua ona o le ua whaonga ina mā ua se mea sa whape nasa mā te talo ai I le tua ina Iesu o mā ua o langa ia ame o mā o langa I le tua ia ma whaonga ina mā ua e whai mā ona mea whainga luenga I te tono le kālesia amen Amen. ia o le a mā ua ia au auna o le a mā ua ia o mā ua ia mana onga me tu inatu le tua ina ua sui le tua o mā ua langa ma ave o mā ua ola I le tua amen a wae e le au ngāle lo te talo I le tua I sui lo ola ai a sui mai po ila le tua lo ola ngau wha amanuia le tua ia ti oe ia e te taula ia ti oe na e whaia le fina ngālua le tua amen a whai wa sui e le tua lo ola ia e te tau ia ti oe o na paisa o ngā luenga mo le tua e te tau ia ti oe na e au auna I le tua amen a wae e tofu al tangata malona bara awina e le tua amen Amen. e te tano la I le tua ina ia paali ma ia oe lo na fina ngalo ia pela o le nei aso ia o le ua pata unu uina le fina ngalo o le tua o papa ia I ma ua e lea matia kongo le ngata I lea o le whaatala o le tala ina lea o le upu ma le fina ngalo ma le tala lei I a Iesu Kiriso amen o le ala la lea o le tātou por kalama o le nei por kalama ia ua o se maanga luenga lea mo le tua amen e whai e mā ua o matangata tala matala ina le fina ngalo o le atua e le ngata I lea o le alofa ma le anga le lei o Iesu Kiriso I lunga o te pima whailangi amen ia o le maua lea whaatalai ia I lunga o le porkalama I le nei aso ia whai pēha ma whai pēha whaatalai o whina ngālo o le tua ia whaatalofa atu ia te oe luso o kati o mawia le tua ia te oe ia whakai fo I le tu I mai tātou porkalama ia whamole mole le tātou share le tātou porkalama whamole mole ina ia whapenao na maua umai tangata I le maua umai tangata le tātou porkalama ina ia whapenao na o mai ei maua fo le awanua e whaanongolongo I le upo le atua ia mai tala inga atua le anga le leima le alofa o Iesu Kiriso ia o le ia wala awa tuai le tātou ainga tātou mau mātou wō ia whapenao na share tātou pokalama I lunga le Facebook ia le ngātai leo lunga le YouTube whaamone mone you wanna say yeah, o le neia sa ia we're gonna just talk and we're gonna just share about
what we heard and what we learned from the word of God that preached by our pastor today. So, so me and Lisa, we're gonna talk about it. We're gonna share about it, and poleale au ngā se whaamalos pe au lale au ngā o lona upu. Ia te oe ma i le nei a fiafi. Ia o ngā po i e whaamalosi ia te oe. Ia o ngā po i a whai o nai e se me o lo whainga tā ia te oe. O na tuu pe whainga tā ia te oe o na e sawe ave lo wola i le tua. Ia o lea o ngā la na. Ia o lea la ma pa soa i le ni a fiafi. Ia i lona upu. Nei e fiafi are ia matanga ina la le tātou pa talanoanga. Ia ki ngā tu singa pa alinga le nei ia. Ia o tau ai atu lunga le screen. Ia le lau tu ina tua le haka le pa umurumuri. O le lunga le tātou screen pa umurumuri. Ia na mana onga si o mātou e kāresia. O nosu enga o si o mātou pale tāpua. Ia, o lo o whai ese plēti o le mātou e kāresia. Ia a wāpo ese pale tāpua i mātou te tāpua i ai. Ona o le palsa o lo mātou tāpua i le nei waitani. Ia, ua uma ona whaatawina po i nisi po i e kāresia ua whaatawina le nofuanga nei porfonua nei ia marifalsa. Ia o lea lai tolu masinga le tuina mai ai mato. Le masinga ngei ia masinga fo ia makilo. Ia o lea so muli o lea so tolu spulu mati. Ia o le mato o sa muli na ia o le mato o se rola ia ma le paisare o mato iai. O le ala lea o papena na pai i se o mātou plato se o mātou i karisia. Ina ia papena o na te soan ia a wapo i se mātou parisa. Mātou te tāpua i ai. Ia, o tātou lai i lunga o le tātou porkarama. O tātou woma, o tātou aina. Whaamune mu. Amen. Ai mana o e paiso pe soan. E re whai ala so plate, e whai lo donation. Uso le pepa nai ko. Le pepa na o le sate ko me whele plate o mātou e karisia. Mepa o mātou e karisia. E re whai ala so plate, e whai lo donation. O le ale mea ua e whina ngalo ai e te mana o e whai. O le ako i te mea e te mana o te whaamanuia i si o mātou e kāresia. Pō le lava o i lo hoa. Amen. E le whaamaro si a ho. Pere ea se mea is okay. Tau pe lunga tātou por kalama. Tau pe e matamata lunga le tātou por kalama. Au hoi ni a viani mea le pauale mea o lo si la pia e le atua lo loto ma laufi na ngalo. O le au ngani o le nei por kalama ia. Pai e te pia pe soani i se le mana onga po e se o mātou i kāresia. Ia, pamole mole, ia. Ko ngai lunga le parko ngai ko o le ramo o le sao ia ne ngā te leo le cash app. Ia, e mawhai e o ngai kamuste. Ia, on sana i o lau tupe. E aru sa o e le mātou te tupe. Lau tupe. E le sao ia pai fo e te o e ua wan watu rea nganga o le li e ua e fia. O e fia whai manuia o e fia mana o e alofa mai a te a uma mani polkala. Ko le ale mea o tu ina te rea tua o e fia whai mea alofa mai a te a. Ia.
I le tau fia le na. E paule me ia. Whaapetai le atua I lau pe soani ia. Whaapetai ia le ngata le ia. O le nai lunga le tātou screen information. Mana a. Le lunga tātou screen tako information o le cash app. O le cell. Ia ma le. Apoi malisi mea ma. Ma le cash app. Cash app. Cell ma le Venmo. Ngā hoi la o tu atu ma le melo o la telephone. If you have any more questions. Yeah. Send ya Billy mai pe text mai. Amen. Ya oria ya. Whaapetai te le lawa I lau fua. Whaapetai lo walofa I le atua. Amen. Whaapetai I lo walofa I le atua malona ngā duenga. E ala I lau fua. Amen. Ole whaapo I le vi inga. Ma le whaapetai I le atua. Ia ole nei aso peo no whai atu ia. Se aso winga ese fo ile nei asa. E whai ole maa ngai o le upo le atua. Na sa na launga ina e lona au anga. Ia ne ngata po I lea. Ia. Ole aso po I sa pape nani pa manu ia I le atua e papa ia o mātou toki. Le ngata umau tangata sa wa mawo lato o pai toki e ngā lua le ngā luenga le kalisia. Te tonu le kalisia. Ngā luenga le tu. Ia ma papa ia tua e mani maa kofiti a kongo. Ia o liwi inga la e whaapo I le tua. Ia o le alera se I play e tu le kamai clip le. Ia. O mea sa tutupu hoi le mea se. Ia o lea ia. Le la play e tu le kamai clip le. Amen. All I want is Jesus. All I want is Jesus. Nothing can compare. No one else will do. 'Cause all I want is you. Nothing can compare. No one else will do. 'Cause all I want is you. Ia, ia le tua. Ia o tia matu e kalisia nina. O ia o na ia tana ia. Ile nei afia I sa pueina le taia o le taia I te miubo. Mai e lo matu matama I le taia au. Ia ai te mine ia o le la tatu tatara noa le ia se mea hu e oa. Tuina I le atua I le tina. E amata mai le tama. Ia awa hoi. Ia hoi. Le upu sa pena sa mato whaalongolongo I le nei fiafi o le tai au. I le mato mātama. Ia. O le
O le tusi o le ata te utala noa ina i le nei aso. Le nei fiafi. E maua mai lea i le Iosua lona mta upu mua a lona pai ipu mua ma le lua. Amen. Amen. Ia. O le Iosua e mua lona pai ipu mua ma le lua. Papea. O mawai le oti o Mose le au auna a le ali. Ona petalai mai ai lea o le ali ia Iosua. Le atali o nuno. E le o le na au na ia Mose. O lofa pe mai. Ua oti Mose lau au. O le neifo. I nā e tūlai. I tūlai e tu ia. Ia sopo ia atu o le tanga le nā. O oe a toa ma le nei nu uma. E o i le nuu. E o i le nuu. Ua ofo ina atu wai. Ia te i lato. O le whanaunga Israel lava. Amen. Se i tu e whaitau pa manimu atu le tātou. Tusi. Mai. Ua mawai le oti o Mose le au na a le ali. O na whetalai mai ai lea o le ali. Ia Iosua le atali o nuno. O le na au na ia Mose. O loo whapea mai. Ua oti Mose lau au na. O le neifo. Ina e tu lai atu. Ia sopo ia atu o ritana. Le nā o oe a toa ma le nei nuu uma. E o i le nuu ua o po ina atu ai. Ia te i la tō. O le whanaunga Israel. Amen. Amen. Kaua e whai kau le whapala ni le. Sure. Joshua chapter 1, verse 1 and 2. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Amen. Kusa ole termine. Kusa ole tusi le. Ole termine o le na wamaliu Mose. O le wamaliu Mose. E vai mai la ia le. E vai mai la le tua. Le termine. O lai tangi ia. Kusa ole termine o le mo kwa i whaangoa. Ngoa Iosua. Mua makua i lai whapalangi upu. Moi. Yeah, he's morning. Moi. Ia Iosua aisea. Aunga hoi wa leva. Ole whai o le. Ole umi o la mafutanga ma Mose. Ma ua leva hoi na auna Iosua ia Mose. Ile temi no oi ai kupitu. E au mai le whanaunga Israel. Mai whapo ai kupitu. Ina ua wala au le atua ia Mose. Anu i ai kupitu. E au mai le nanu. Ia. E o mai la le termina. Wo a sau o whatau no uma me uma. Ia wo oro le termina wa loi Mose. O maliu. Wa le whai mei o. O maliu lo. O oti lo au. O le lai vai e kui. O le lai vai e kule tua. O whaisinga lewa o ngā. Whangongoa ia Iosua. Whapea no le kua lei. Whamoromori. Walava. Walava. Sau ngā whai le whanaunga Israel. Whai le nu. E sau. E o mai kolosi lea. Le vai o vitana.
Ina lātou o ile nu. Wa uma o na fola ina atu. O le nu sa polo misi ia. Ile atua ia. Whanaunga e Whanaunga i se la elu oi. Ia. O le la ua. O whai atu leto. Sau. Sau si o watari. Ua lavana. Lavana tangi. Sau ina o. Sau e avele nu. Ile nu na ofol inat. E ave e Israel. Amen. Amen. Tuaha. E whai taunia ile tusilia. Pe ona saunua le tamala inga. Mana ia le tusilia na wala awe le atua ia Yosua e whai ma leader o le whanaunga Israelu. O le mea mana ia la mantua la o loa tangi e Yosua wa umale wa maliu ia Mose. O le na whai mataitai. Ia te au la, o mawhawhau, ile tusilia, o te mawhawhau ile taimi o laenga lue e Yosua i lalo Mose. Because o le taimi lena taitai e Mose, i le whanaunga e Salaelu, e peo Yosua na i tua. He was behind the scene. E le oiluma ia. Yeah, now the walo ia Mose. Whawhaingata ia Yosua. He was sad, because e le iloa e Yosua. O le teimi atua nana I lalo ia I le leadership a Mose. O le ena sauni huni mai ai le atua e Yosua le teimi na. For this moment. Le moment la le o maliwa I Mose. Ia, whatu dole atua ia Yosua. E too light. E tauna ana ia e taitai le whanaunga Israelu. So, le mana ia la o le story lea. E whatatau lai ia tātou ia pela ona saunua le tamao le ainga o le tamao o le whaleanganga le ni aso le upu whatoa. Ile mea leo le being a servant. Mole ali. Ai ain mai whaitau le tusi lea. Ile story a Mose ma Yosua. Na serve ia Yosua I lalo Mose for 40 years. That's a long time. How old are you, hon? We're in our 40s right now, but that's how long a serve ia Yosua I lalo o Mose. So throughout that whole time, God was preparing him for this moment to lead the Israelites. Ia, o sina o tutu atu na. O le māngai e po e le pasi, o le pasi. Māngai e po e o le story, o le story le. Ia Yosua. E po i ngani tātou nei, ngā rurua I tono le ngā ruenga le atua. Ai ai le o langa au na Yosua. Mole wa I nga kaukua mai Yosua. From behind the scene. Yeah. I kua o Mose. A ka ngufu foi na mawhawhau I a kako ma kako ngāpi. I le nganua e kongu le ngā ruenga le atua. O ai a lava o lo whai ma te tai o lo e kāresia. O le pai whi au. Po se matanga ruenga hoi o le kāresia o. Po le maftanga tamā. Po le maftanga tina. A whai o oe. Le te tua. Le te ngalua I tua le pai whi au. Po o tua o sau tai tai se maftanga. I e ngalua ma le wha maoni. Yeah. Aua e te nau. Aua e te nau e te alu I uma. Yeah. Amen. Amen. E te nau loa e te o I uma.
tupu lo ma whale tonu i ate oi. O lea o ngā o longa lua e atu i tua. I se au aunga. O lea o ngā o longa lua e atu i tua. E tele ai mea e te learning a mai. I lau tau tua. I le whai whi au. Po le peristene o le mautanga tamā. Ma le mautanga tina. Po o lau ngā nuenga po. Po o le matai po i o lo tau ainga. Waiwhai mai le upu. Mea le upu le tala pasāmua. O le ala o le pula le. Tau tua. Amen? Yeah. So a tātou ngā lua i ngā luenga le atua. Ngā lua e ma le wha maoni. Aua ne e ngau ngau e te o i luma. E te nau nau lo e te o i luma. Yeah. Excuse me. Kupu no ma wha te tonu. Okay. Aua ne o tātou nau nau. Aua ne o tātou nau nau i loa me tangata. Wa lisi ngā mea fia mga o lisi ka ngaka i o i luma. Mga o e whangare i o ai mei ka ngaka. You just want to show people. I'm a pastor now. I'm a president for this and this and that. Or a deacon. Ai le ai mase ngā lue. Amen. Le ai mase au ngā lue. Le ai mase mea ai fia o i luma. Ai fia mua. Muri. Amen. Amen. Ai awa le fia muri ai fia alu i luma. Kero. Kewa ai o le whamangianga o le tua i ante o le pia e ngā lua i ngā kua. Ngā lua i tua o lau whai whia. Ia whai oe matangata. E fo ingare e wha moe i ai lau whai whia. Te wha moe e i lau e kālesia. Te wha moe i tangata o lau ainga. Ono o lau tau tua ngā lua i tua. Amen. Amen. O tātou wa aina o i a Iesu. Le wana au nai Iesu i a. 40 years. I a ifo. Ia mosi. Yeah. Ane hei mo se kaimi wakawa a kua whawaru ia Iesu a whai me sisanga vaenga hoi ngani. Hei mo se kawa ai a kua whaapea me kuspa ia o na haru ai lea o Iesu e whai sisanga vaenga. Lesi apa o isara e lu ono rea. Ono o fia maa e vo ia. Iesu. Ai sa au na Iesu. Man wha maoni i tua o mose. E ke doa. E au na i tua i lau whai whea. Yep. Ke wa ai o le maa ngai e i o rua relationship. Lau tala mo ia. Po o tau matai fo. Po le matai fo o tau ainga. A whai e te au na i tua matai o tau ainga. O le maa ngai e i o rua relationship. O le mea le nā e au e tātou. Tātou ngā rurua behind the scene. Aua e te nau fo i ngā le ina ia wa ai mai tangata o oe e a mā no. Aua le fia mata mua. Aua ne e fia, aua ne e peo pekero. Oi vai ako a Iesu oso mai pekero. Oi vai ako a le mea oso mai pekero la le mea kupu. Pia oso mai luma e koko e ro momoa. O le mea la nai maua ia oi. Aua e te fia mata mua. Ongo sai. Wa kele fo o iskanga. O iskanga ua le fia kaukua. O ngai mga o e maua lo le mea whanga le mga o i rongo vi. Le winga lau tala. E mga o a ia vi i me tangata le te au na. I oe ke iuma.
Le manga o e halu ka ngaka le ka la ia ku o ma. O lisi ngā ne ua le kelenga le ua kau ufia maka mua isi ua le koe fi manga o koe ngā lua ongole o le vi inga. Tau mawhai e su e o ngā vi inga. Wo kowa aile kowa aile wa venga ngā whai e le kua ia mosi. Le vai lua inga o le sang. A lenga iai e mo Yosua. Ka peki mai anga i ese sa mo inga inga le meanga oko. Lau kala mo ia waru lo peke wo waru fai sa uia ka inga mai. Mai la ka ko e vai lua le sam ele lo. Piu e ku ngai ma le mo ia. Fo e ngale. Onga le manga o mo le bi inga. Onga manga e fa pe ai mai ka ngaka woi. Ampai la mo senga vai lua le mere. Ka kau e anga o waru ngalo ia ke. Ngalo ia ke o. E le mawhai na tupu wa venga ia te oe. Pe a le iai le tua ia te oe. Pe a e le tau tua pa a maoni i le tua. Amen. Amen. Ere o se pawa mo se ngala koi mo se vai lua sami pa mo mo. Ere o se pawa o le mana o le anganga o le tua. Amen. O risi lea me. Pe ono fo iat. Risi lea me o ko ke le kangaka ua le fia au. Ongo lea. Ongo e manga o ho inga le ia maua o ngā vi inga. Usoi. E ke fiu e a vivi e kangaka. E ngaka le kaimini. E le ai lo se me ia te oe. E le ai lo se me ia te oe. Ia uma fo. Le ai ma se si toi fia so a fia oe. Le ai ma se si toi fia so e se. Ongo fo ua e alu fai aku le mea fai aku le mea ongo le. Ongo lo manga o ia maua vi inga. Wea Yosua. Kele mea nga wa aie Yosua. Kele o wa venga le atua na fai ia mo se nga wa aie Yosua. Le iai lava se tani tasi wha e ala a aru o ia Yosua. He didn't have no... Ko lisi le mea ka ngaka ho inga le wale koe fia au. I lumo i ko se whai fi au po aia. Onga le lisi le mea e me momo o le manga o le vi inga. O le mea longolua o le loto le anga. Jealousy. Lisi le mafuanga. Lisi le mafuanga. Ewa ai a klosa. Mala o fiua o ke kau kua i kua le whaiwhi au le lewanga o loko. Lewanga o loko so le a lea sau lea so le a lea ame le whaiwhi au so le le kofi. Lewanga o kongo le mafukanga maa. A lea ua sau le kama lea, le kama lea. Sau plis kengi. Pe sau pui whai lau kusi. Le wanga o loko a le o sau lea. Wako a sau nia lea di ina le loko a le ua. O a bea makai o le. O lea. Leo kare bau ma le anga sa. O mea ia kukupu. O mea ia o ila ngonga mamerka ngaka o la tino. Pa le tino le mapau. O le tangata po inga le la hea. Manga o le vi inga. So solo e no malti ngā o le loto. Ai reiro. O oe a le mafuanga o mea uma ona lea. Ona o le mama o lo mapau whau. Ona i te le tau tua ma le wha maon. Amen. Me mele. Aua e te nau e te aru luma. Ngofo pe kua. Ngofo pe kua e whailo au ngā i le pua. E ai le taime wha ea e le tua oe. Aua po inei vai atu o tua sau le tangata sau a alu luma. A le ke au ngā kure fia kausanga. Aua ne e mapau whapena. Aua poi ne e masalo. Amen. Aua ne e masalo. I le ngalue o le anganga o le tua ia oe. Pe ono whai ati. E i tofu ala tangata. Marona taimi le tua.
tofu ko ile tangata male ba male Afrika male malona tofi wa uma tofi ya ile tu. God have his own calling for you. Amen. Amen. E yei po ile taimi e vara au ina ile tu oi. So ne, awa, ie e ono sa i pia tau tua pia oi marfa maoni. Amen. Tau tua pia fa maoni i tua o lau pai fiao. Awa ne e ola masau salo, awa ne e tau tua masau salo. Awa ne e tau tua fa ingale ina ia fa pe ue fa ai aku e ama no. Tau tua po le tau tua Yosua. Amen. Be a good servant of God. Amen. Amen. Yeah. You know, mana ia ole story le usumo mose a because e mafofo I fo ICC I tu le taimi atua lo tau tua Yosua la lo mose Mantuala, he was seeing everything that Moses did, right? So o la le taimi le o wala awa loa ia le atua. Sa whaingo fia ia te ia ona tali tono ma osis tai le wala aulo wala awa ia. Why? Because he was, you know, he had that relationship not only with Moses, but also with God. Yep. Well, I haven't been. O le na ba ai Yosua. I mea ina whai le tua ia Mose. O le melo tau whai e tau whamatala. Ia awa ne I a vea mea o le ti. Mea la a e le wha maoni I lau tau tua. Yeah. Behind the scene. Oa mea mo I anga o sisi tang. Tang ni fika hoi ngā pera wa. Au wa ai aku la loke au ngā kua ia ki oi au. Au wa ai aku la I wha mangianga le akua ia ki oi. E le kai mea osa I fo lea nganga le ngā mea mo ia kopu. E le kai mea osa I fo koe lea nganga ia ka ika. Pe I sisi fo inga le. E wha mangui aku ia oi au ka toni. Pe la o laka ma. Wai. Sawa. Mal sawa o te whakau aku mea ma oi. E wha pia. A le ki ngā inga ue ke whai umafe au. Whai umafe au mga o te rea kaunga whai. Whai aku le mea, whai aku le mea. Po te. An sau te wha manguia iau. A le mufo. Estelo mori. Ngalai, se o kania kula hana ilo whakagai te sele motive o nai e tau tua oi male expecting something from your dad. But if your dad was to bless your brother, that don't expect anything from your dad. That's why he blessed him. So you got to check your heart. Awane e whaia se mea expecting something from the person that you're serving. You know, lo taulanga po lo service I le au ona po le ngaluenga fo I alea tua. You're not doing it for yourself or for that person, but whai pe o le te au ona I lea tua. Alihan. Yeah. So to me, you know, do it from your heart. Yeah. You know, you have to have a submit your heart to, or be submissive to your leaders. Hebrews 13 verse Hebrews chapter 13 verse 17. Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. So, yeah, tato, you know, tato submit
whamaoni, o leo tai a whapea peilau maua o ana nei, mana ia mata sauninga. Le ngata whai i le upu le nā fola e fit le ia ma le wala au ai maua i te tono o le mato e kālesia. Whaia lea mati a kono Ia, o le loto la ana nei, mita le loto ma awele vi inga ma whaftai ta ma a wawa via fo ile nei tofi. O se au ona fo ina a maua, not for our pastor or for the church, but this is our service to God. Ia whamanuia, ma te loa, o le whamanuianga whaina le li I te tono maai ngā pēr ma tautua mo ia. So, ia iai le loto fia tautua, ma le loto atua. Don't do it because, he asked you to do it. Do it because you want to serve God, right? Le nei taimi ma le o langa le tato iai. If you see all these things happening in the world, a o laititi. E masani na o whaalongo I mea ia o te tupu mai, lewa o whaaia nei le teimi nei. O le teimi la nei au, peina tala noa le tamale a inga se teimi o mawai. O le teimi nei, it's almost like a warning or an alert. Ia tato sao ni uni. Au mai le tato whanau, tato ahinga, tato sao ni uni, a wa latan toi fia mai Iesu. Yeah, we heard it when we were young, but now we're seeing the things that they talked about back then. So ia te awa ia le whaamalosi le nei a fiafi, ia sao ni uni. Ave lo wola manu o lo moa le avanoa. Ave lo wola mo Iesu manu le moa le malosi. Awa e olo atu oe I Stacy age. Le mawhailo ona, whaatino mea le te mawhaia ona e whaia. I le teimi le yelo malosi. So, o se whaamalosi a oe le uso le tuangane ta mama tinalo mata mai le nei tula fiafi. Tato whaamaoni, tato mai whaatasi. E tau tua le ali. Serve God. Use this time and this opportunity that we have to preach the word of God. To reach out and try to win as many souls as you can. So, ole anganga lava le na le neia so, ole fia tau tua. E maa na yala le upu le na whaalongo ai ana nei. Because e whaamanatu mea ole, Jesus set a good example of being a servant. E mawhawhau ne ai ia Iesu. A wina ma Iesu e le tama. Ea, whaatau no uma mea ia. E le saula Iesu e whailona ia finangalo, ar finangalo lon tama. So he set a good example. Even Jesus, he na washa ele atua e Iesu I vai o so. So that's a good example for us. Ia awane tato manao e serve mai e nesi tato, but ia avea tato service to the people. Or, popolea lava le wala awa o ele atua. Ia whaanga le wala au na. You're not called to be e te tū male ale upu sa mal. But you want to serve the people. Why? Because it's your service to God. O ona fo ile ele atua. Ai whaamaoni fo ile meo tu ina atu ele atua ia te oe. E whaamanuia mai le atua ma watu me e pule oe e tele atu I lo o meana te whaia. So ole mānaia la ole story le ia Mose ma Yosua. Because mantua, ole promise nga ave ia Mose. Ole disobedient a Mose. Ele I oe Mose le promised land. Oh, I know. No, ole le promised land. Ole servants. O Yosua. So, o se whamalo sina I le nei aso, ia te oile uso, o le tuangane foi. O ai lava mata mai le nei tula fiafi. Ia whaanga tata wola, manuolo o moa le avanoa. Whaanga le taimi tatau e whaanga ai lo wola, awhi lo wola mo Iesu.
O le taimi le ni wa te tau ia tātou na tātou. Poto whātasi mai, right? Right? Te le sia o ngā tara ni i le au na po i o Iesu i tua o Mose. E whai lea ma whaamanosi i a tātou i le tātou ora au na i le tua. Le ngata le au na i le tua. A o rau au na i tua o rau whaiwhia. Yeah. Ie le ngata i le tua o rau whaiwhia. Te tono o rau ahinga. O tono o rau ngā ruenga. Ia e au na mai wha maun. Amen. Awane e nau. Awane e nau pe ono whai atu. Awane e nau i luma. E i le taimi e wala awinga i oi le tu. A e au na. Wha maoni i tu o rau whai fi au po rau a ina po waina. Nai te au na i tu. E wha manuia oi le tu i lau au na wha maoni. Amen. E whai mai le Iosua lo stufa hoi poi wha me o lene i o tō mata. Oi, i o tō mā te tau i le li. Ma au na i a te ia, ma le loto sao, ma le wha mauni. Amen. So e au na. E au na i tua o te pia. Au na ma le ala sao, ma le loto sao, ma le wha mauni. Amen. Amen. E te tau ia te oe ona e au na ma le loto sao, ma le wha mauni. Awa ne e wa ai, awa ne e tau mawhai e whai ngare wha tusa ro au na. I leisi tangata. Amen. Awa hoi ne e tau mawhai e sili atu ro au na. I leisi tangata. Au na pea oe ma le loto sao, ma le wha maoni. Amen. Awa ne e wa ai atu fo i wa fo i ngale ua tau ese mai le. E koe kuro kala e whai ngi ke ua. Ke waki ngā se whinga ngalo se si a. Le whai mai, whai mai. Whai fo i e le anga i a te o tō ona au na i le ali. I nā whiri ia o tō i le aso nei. Po o hai tō te au na ai. Amen. Yeah. Au na le li i mai wha maoni. Ma le rotsa. Amen. Awani o tātou nau ini vi ingo tangata. Lesi le mea o lesi le mauti wa lisi kangaka a. Mere manga o harwe au na i tua rona whai hea. Ina hoi ngare whai e maua i songa vai sanga vi inga. Hoi ngare whapea. Nga o hao wai wha moe mai whai hea. Nga o hao wai e whiwhia whai hea ue. E harwe ave me harwe whai hea. Wau kelea i o lisi kangaka. Kusa o lai harwe whai. E moko i se ale winga o ranga au ngale au ngai. Kusa o isi kangaka e au nga. E au ngai kua whaiwhi au. E manga o e wholo le whaiwhi au. Lai wha apea le whaiwhi au po o kangaka. E le leia skamo pawa so le e anu wa e soangi i whaiwhi au. Male le loa kangaka. E se ale mauti wa pawa lai whailanga au ngai whaiwhi au. Orea. Mga e wholo whiwhi au ai me ka kawa pia oka. Wale le skamo pawa so le. Mwale le skamo pawa e me ule akwa whiwhi au. Le angal ka me kiki so le. Mano pawa. Mano pawa. Kau kua wale le kau kua. Ai ke rola. Makwa i o a ia pawa ni mika mga pe o. E lai mga ia la sia umele whai e. E vi i mea o e kaka.
me hopenga le sa o le loto le fa maoni le au nanga e kero e ke fiu e ke alo ngalua I kuoro fai fe au a se ale mauti volo ngalua au nei tua fai fe au e re ke fiu e au ngai re mau sa mangia e ke re o ho I luma le mea ngai ke manga o ki ai se a o ngala se le mauti Amen. Ai fia au na I luma fai fe au I tua fai fe au ia sa o lo loto ma I e fai le fa maoni e te whaia ona o la walofa I le tua malona ngā ruenga. E te whaia ona o la walofa I le tua malona au auna. Wato fia e whai ma whai whi au. I lona ngā ruenga. Ai a se la le mau te walo tau tua. Ia, o ngai whai ma le. Whai whautino. Whamulmuri. Tau tua I sa o loto. Tau tua ma wha maoni ma sa o loto. Ole ia. Ole ola au ona. E re se mea whai ngofia. E whai ngata le ola au ona. E tele ia wha o songa. E sau ia te oi. Sau ia te oi. Pe ona o whai si mato ai. Ia aua lawa. Nge I whaia ngi au mavi inga. Mai le pokalama nei. O le teimi ai mate a whaoa ele vi inga o le tua. O le teimi ai mate maua ele loto mi mita ona o le pokalama nei. O whaidon matuai. Might as well. Kape. Cancel. Le koe ese pokalama I whaia. Amen. Mo whai mako ainga. E rei, o le mawal au inga I le. Mawal au inga mai ele atua. Mateo mai e fola atu. Ma wha ma rosi atu I ati o tau. I le upu. Ma le tala I atu le lei o Iesu. Amen. E o le pokalama nei e rei whaia ona ia wha apea. Tele e o ni viu, tele ni ma whene mai no. O pokalama nei pe to tasi pe le e nisi e alu watu al pokalama e alu watu al upo le tua. Amen. Ameni. Tole, ia sa o le mauti I rau au auna I le tua. Amen. Au auna pe o Yosua. Amen. O le mea lana, o le la sau le tua. Le makua I ngoa skamo Yesu. Me mea tangata po ingale ua lava le mawhana malona au auna. Ua lava lona tau tua. Kusa laua haru mose. Ai makua I mawhakia le loko aise. You Okay. hear that? Just static. Yes. Hello. Ya pamali ati pa pa tu farong mai wa ka we se static ole. Ole me lana. Ole sau re tu. I mapati ale loto. Yosua. Iesu, sau re tu mo ko tan. Ona ole ma pana ole ma tan. Ai le ngata ile. Olona au auna. Loma servant. I tuo o mosi. Ai kero. E alu la mosi. O ai la le la tu o ia. O ai le la tu o ai wha manuianga le tu. O ai le o abe I ai wha manuianga le tu. A whai e te wha maoni I lau tau tua. A whai e te wha maoni I lau tau tua I tua o lau whai whi au. Po tua o lau pule. Te wa ai o ia ua tu e wha maa. E tu umei ai le tua oe. Tu umai a, tu umai a. Ona le wha maoni o lau au auna mo lau tau tua.
O le ala, o le pule o le. Tau tua. Tua. O le fia pule au kai kau kua. Alofa atu, Danny. Alofa. Yeah, talofa atu po. Por kalama, Jesus is the answer. Yeah. Ele pale tua, ia Patricia, ele ngate leoron au auna, ia Iesu, ia tasi. Manui atu le tua le nea fiafi. Manui hot tau sampo. E sunga au auna, ia paipi au, ia mapatua le nea fiafi. Wan mele, o kene o kako makua I fia puli. Kene kako o fia o I kulanga mawalunga. Makoi ang ka, sir. Iwanga mele, tole. Tole. Ai fia puli. Ai fia fai fia. Nga lua I kuan man fai fia au, man fa amaon. Amen. Nga lua I tua o le fai fia au, man fa amaon. Ia, tele o na isi o. O le ua avea ma fai fia au. I tonu tele o ngā ruenga, tonu I kāresia. Amen. Amen. I have a lot of friends that become pastor now. Yeah, it's good to see E rei you. whaapearanga ke I au mai a loko fai fia au. No. Ngā au na fo I nei usu. E pei o yo sua. Sa lātou ngā rurua I tua o fai fia. O lea la ua whaamanuia I le tua. O lea ua avea I lātou ma sunga I whapea ngaina. O whapea ngaina tau langi. So le, au le fia fai au au kāna lua so le. O le mea si ngā mea o kene I ka, kene o ka. Le so I ngā mea whaamali because it's the true story. Le si le mea tele o tangata o alako ia, no whatutu o lātou loki. O no lea, o le fia fai fia. They don't want to serve. They don't want to serve. Or either that, they serve, but they feel like whatever gonna serve. Yeah. So there's some type of way they feel like, it's time for me to go be a pastor. But that's not God's calling. Tali. Pas pulu tau sanga au nam tau tua I o sua. Yeah. I tua o Mose. Au kako. So le overlong ma le luaso. Amen. Kako e overlong ma le lua vai a sope bo masino ke I ale alua. Ise a fa me tu li mo ke le no toku I le. Yeah. O mo le fa pe na le fina na no le tu. E fa alango I le tu. Fa alango I le tu mo fa tu I le tu. E ia I le taimi o le tua I ate oi. E te fosia lo se mea. Ia, tupu wha le tonu. E te whiu e ngā rue, e te whiu e kauma whai aku se mea, e le hi u se le lei. Ai sea, o ngā fo e ulaua whai lau lotu. Talu o ia o lea, o le fia mua I luma. O le fia sau whai mai luma. E manga o sau whai mai luma, ewa ai o tangata ailo. Ma kua I le ai ia se mea I ate oi. E ke ngofo mai e ke ngao. E ke ngofo mai luma makua I ngao e ke ngofo mai nga o sautinu nga o se fuefu ngai ngofo mai luma makua I le ai se mei te tonu ia te oi ai se o nga fo I o I le nganga o le atua o ngau e ngofa o e ma pai ai oi o fai ai oi lo loko o lea e au na I tu o lau pule, po tu o lau whaiwhi au, po tu o lau tai tonu o matanga renga. Wha maoni iai. Tau tua mari wha maoni. There's gonna be a time for you.
Ai lo fia pule ai no le mga ai pule ang ka nga dua sori. Amen. Amen. Vai, le manga i se mea e ke a maka kila. Step by step. Ai lo le kwa aku le skepu momo. Ai mga ai punga lunga skepu skepu la na me mo. E ke punga ko ai misi maro ko la me ko ka vale me ka ki ki lo mo. Just kidding. Ona pinga e mo. E mo. Ka kua. Se pe o mai a ka ngaka ngai ki sa kau kua ngai ke ia ia me kua. Nga reo mai o ka ngaka mau aku mau la kwa mau yanga mea. A ngai ke you still on the same position. Stay there until God call you to come up. Yes. Amen. Yeah. Awange e posia. Awa po inge i sui o mangaku. O nga wa e vai a kua mai a ka ngaka o ma wha manguia mo. A rea te kau kua i. Kau kua pea oe until but I'm willing to oe it's your time to cross the river of Jordan. Oh. Amen. Amen. Wa me kupu ia oe pea e haru e kolosi le vai. O vitan o le me mo oe ke la ku e malemu. Yeah. Ka fia. Ole fa ma homi pea oe. Awa ka mo fa ia vai no. Don't compare yourself. Don't compare the way of you serving God to other people. E kofu waka maka marona Yeah. Whaingo o ronga au nga i le tua. Awangi au mai au nga liska ka kampai kampe ai oe. No. Whai a oe. Yeah. Au nga pea oe i le kua. Don't focus on your left and right. Just look straight and move straight and walk straight. Amen. Amen. Aua e te tau mawhai. E te ai ro wanga vale maro tamata. Ta vali pea oe. Va ai luma. Te pataura i luma. Amen. Amen. E te wa ai lo i o auta. O oro ia o e lo ngona na. Amen. An waku lo ti apo e ka mo whai e mongo mongo. Nga ka mai a. Nga mai ta. Nga ia o. E wa ai. Le awa sau wale ali ila e o. Le awa sau pawa alu. Le awa sau pawa alu. A le a ki mo fo i le a ki a. Na mi tere halu e whewhi au pulango le ko me le awango ia o e ke. O oinga e mo mai kaunga e anu yo. Me ki apo e ku aku i lo mapopang. Awange i ainge o mapopang ma hapena. O le ale me o ngake ngā lue. E sawalis ka ngaka e aru a ngake ngā lue pe le mea ngai e. Ngā lue pea. Keep serving. Amen. Amen. Ngā lue pea oi. E iai a le taimi wha e le tua oi. A le taimi la wha e le tua ia te oi. Ore ka ngaka i ngai wa ai aku luma aku le o sau a pasi o. Stili aku wha e ngai le mea la tuko e le tua oi. I lo le mea le nga e kau mwhai e kau sau e ki apolo i ho o i mapau pau ngai le anga i lo mapau pau. Kala manmo. Waka ko wa ai a Iesu. Le wanga sau skamaro sau mai a skamaro mo se sau alu i o e kupiko au mai whanga unga i sara e lua. Sau alu e le yo o le mea ngapolpora inga. O inga le a Yosua. Hallelujah. Hallelujah. Sau a Yosua alu ave a. Ale le wanga kau kuas kamo mose o i le wanga ngā whangare ngā au ngā skamo Yosua. Ia mose. A le wa sau wainga ku waile ku. Waile a le wa mo wainga wha mangiang. Le wa mo wai oe lea. Oe lea nga e kau kua. O oe lea ke rei wa ai lo wanga vale marau ka makau. O oe lea ke rei wa ai ka mwhai wha kusa lo au ngai ka ngaka whakua o mai e o i ruma. O oe lea nga e kau kua pea oe mara wha maung. Amen. Mai e lea kua oe mai e alu le. Alu pea. Ku o waha o i ruma. E ke alu kolosi le vai lea. Amen. Amen. Ane.
Ma na ia lo fasoli han. If I tell ni lalo le verse 3, le lo fai tau ina. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Ia wa aila I promise ale ali ile tu tangata le serve mal fa maoni. My everything you set your foot. Me uma said your foot. If I'm it's your territory. Yep. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. Verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. Oh, what a promise. So, if you really think about how God, promised this to Joshua because he was so obedient, right? Olana fa'amaoni lana tautua I under Mose. Deo fa'amanuia mai ele tua. Vai lai fa'amanuianga ia te le tu ele tua ya Yosua. I say obedience. Ai pinga obedient ia Mose ya le tua. Being able the promised land. Yep. But no. So all the promises that God promised Moses, lo ave uma ya Yosua awa na tautua ma fa'amaoni. So, say olemana ya story. If you read Ilalo Ifo, I'm just going to read verse 5. No one will be able to stand against you all the days of your life. So meaning, no matter what come your way, under whoever your leader is so se mea you'll be able to overcome it. You'll be able to stand against it. Yep. I say lo fa maoni le ngata le ma fana malo relationship malia tua because o le tautua o Yosua ele tautua not only under Moses but he rely on God ele te mina vala awina ia na tautua ma fa maoni but at the time that God called him o ina fa lango ia Yosua o le tua was his source. So in everything that he did, the promised land. Yep. So that brings us to Pastor's second point. That God is our source. Yep. Source. Le temi ua tu oile tua oi ilum. Ia awane ingano iawe. Iai whapitauri. Yeah. Ole a sanga I moe. Amen. Amen. Ngai pulika. Ereise whamanianga rea tua sau ia te oi. How Noah manea without a fight. Amen. O le na alu Yosua, o whamanuia lea tua ia Yosua, e whai matata. E whai matata I o Israel. E alu e awe whanaunga Israel. O le ngā oe kolosi mua lea, le vai o oritana. Whai e lea tua le wā venga I nā. Na vai lua fo. Lenga o ai loa, lenga waku ai ala wanga o si tauranga e po kangaka wanga e kokongu o le vai. Tu o e tuto, ia o ngā, o le wha peo le vai. Wakuro makaka whanga o sila e. E ke rana oi. Sa iei popo ngā sa ngā I mau. Ma Yosua. O lea. Ere I whire mūre o Yeah. Ele fide mule o Yosua mai whanonga Israel the promised land. Ngai kau o ngā kupu ai.
But o whaamaoni o Iesu mamaloa ia. Yeah. Toe whaalongo. Yeah. Ah. E iei whapita uri e o mai atu e. Ah. Tuska la le la wa umoro au auna. I tuoro whaipea. Po o tuoro pule. Po o tuoro matai o ro tu ai. Ah. Le ala wa whaamanuia le atua i atu oe. Au mai oe. Wa avera oe matangata e au auna i le atua. Ah. Wa avea oe matangata mua mua. Ah. Aua ne ngalo ia. O le tele o whaafita uli le whaatari mai ate oe. Yeah. Aua ne e ngalo ia te oe. There's gonna be problems. Ro o iei whaafita uli popo ngā. O le ahalua sanga. O le mea lea. E ao ai ona e au auna i loa i le atua. Au auna i le atua. Ia sili atu lo au auna i le atua. Ma e whaalango i le atua. Ona o lo avea oe matangata. Momo. O lela avea oe matangata o le ata i te inga le whanau o Israel. Oai, o le kalisia. O lau aina. Ma lau whanau. Ma lau nu. Amen. Ai au auna la i le atua ma le whaamau. E te le taua le taua taua le atua le taua. Amen. Pau alo me whai o lo au auna ma le wha maoni i le atua, tu mau i le atua, te talo i le atua, anga pong i le atua. Amen. Pa i mai leo le anganga o le atua i atua. E fe so soani i atua ma tau tau o whaapita uli o lo o sa na i mo. Amen. You know, ole o lale ole au ona i le atua. I le whaingo fie. E le whaingo fie le au ona le ali. But ia au e whaingo fie pea whapea e te whaalango lango i le atua. When you put your trust in God in everything you do, it'll make it easier. E vatu whae le atua le peace in your heart to be able to serve, you know, whatever call that wawalaawi nai oe. So, you know, a whalongolango i le atua e whaingo fie. You know, it's easier said than done, but you know, when you have a personal relationship with God, when you're connected to the source, right? And that is God. You know, if I go fear because I fight le tusia leo Yosua more. I'm gonna read verse 6 of my be strong and courageous. Oh, let me go backtrack. Verse 5. I'm like, no one will be able to stand against you all the days of your life, as I was with Moses. So I will be with you. I will never leave you nor forsake you. So when you are called, you're not alone. You know, when Jesus descended to heaven, he promised us what? The Holy Spirit. So the Holy Spirit is with you at all times. So when you have that relationship with God, the Holy Spirit is right there. You know, don't treat him like only when you needed him. He's a person. Jesus, I mean, the Holy Spirit is there to help you with every step of the way. So, le whamanatu mai I le tusi lea le tala lea tua ia Yosua. I will never leave you nor forsake you. So, lala le tala lea tua ia Yosua. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestor to give them. So lealitala, be strong. Ia e whaamalosi. Ia e oleale si upola courageous. Pasa more courageous, hun. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left,
that you may be successful wherever you go. Keep the book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. So, over here, ili fai upo ia, manaya ia ole whaamalosi ale atua ia Yosua a. Ole whaamalosi whainga ia tātou ia au ona. Ne au ona mole ali. Ia whaamalosi. Be strong and courageous. Manatua ole angangapa ia. O lai ia ma tātou mea uma tātou o ai. O whitwhilinga fo e te whaia. Ask the Holy Spirit to help you, lead you, give you direction. E te sosoania fo ia te oimalo sa walinga. Because ole au ona le tua. Ole example nga whai mai e Iesu. Ole mana ia. Ai whai taula le mātai e lua se fulu. A lona whai upo e lua ono le lua walu. I'm going to read it to you from the NIV. It says, "Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be what? Your servant. And whoever wants to be first must be your what? Your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." So what an example that Jesus set for all of us. Ole saule serve tato mai lona ola tong yola tato ya moa tato le hola fa. Ole ala le reward a Iesu le na moa. He's sitting at the right hand of God. How awesome is that? So, I want to encourage our family, our friends, tato umalo mata mai le nei. Itula, whaio e serve I lalo le o se ekalesia po ai lava. E whaamaoni ai, mai ta tonu fo ia, you're not alone in your walk or your service for the Lord. You have the Holy Spirit there to help you, to guide you in every step of the way. If you go back and look at Joshua, ile whengainga tuwaila lea, Mantuana o le atua le na whitalai o le mea mana ia la o le promise a le atua na whaia ia Yosua ia e whaamalosi a ua fo I te wa ai le tūtamatau po le tuanga wale. So like Bauer said earlier, in our walk and in our service with the Lord, don't look at your right, don't look at your left. You just keep your eyes focused on Jesus, serving the head, which is Jesus, right? Tato ole tino ole atua, ole tino tato, tofu fo ya tato, mali tato matawhainga luenga. E beilava ole tato tino, every part of your body have its purpose. If I pena foi la tato, o le a foi ale wala awa ina, wala wina e le tua oe, e whaamaoni ai. A wai le tau e sisi oe, pa le tau e mai ai le tua oe. Ia, tama. Ia, e tari tonu ia, ole, ole mea oro tamu pai ole tamu whaalia tupe tamu pai tāra ia. Ia tātou au auna ma le whaamaoni I tua. Amen. Ia tātou au auna fo'i ma le fia. Awane e au auna whaanoa no pe te au auna wa'u pe te au auna. Au ona fosi. Ia wa lenga luatu. Amen. Titus. Patalo patu fo'i sister Alo paku sunga le ao ia Titus. Ia le ngaka po idea ia le tufini ia yung. Alo sis la good. I says, Tuso le tamu pai fo ina le ia awangi e tamu pai. Awane e halu au auna I le tu. Awa fo ina e halu e tamu pai e talia se fe au. Pe a bea oe ma
matangata po ngale te au au na ile tua I tono le kalisi awane e ame fai ono ua po ngale ua e mana o te ame fai te talo ile tua e mai ele fa amao ninga olo au au ile tua malo na ngawe te talo ma e vala au ile tua po le ale mana o le tua malo chofi pai e te alu e te fai long malusi. Pe te alu e te liele, te tofi o loo wala awina tuai o, wala awina I o. I awani e fai o no long malusi po o lau po o lau, po le lei o lau tau tala, po o le. Pe o le mea po o mana o e le fai pia. Ia, e alu na le e te talo I le atua. Ma e whaalango I le atua. E tu mai a te oe le tau. I le mea e te tau o na whai. Amen. Yeah. E te tau o na tātou, e le leilo tātou oe au auna le atua. E le leilo na tātou oe aveo e whainga le wha ngāo tātou tangata. E whai ma mea whai ngā nuenga le atua I to tongo lo e kāresia. A ue e iloa. Ma whainga le ilo roto, ma while e mūro roto. O le whina ngalo lea le atua samana o ia te oe whai. Tusala e te alo inga lua I te tono lo e kāresia. O wai ai le oli o lo roto. Ona o lau teilo, nai teilo. O lo wala awina. O le wala awina sa o mai le atua ia te oe. Amen. Amen. Ai a whai e te alu e whai le ngā luenga le atua ona o se mana onga. Ona o se mana onga o se whai fi au. O lau whai fi au ia te oe. Po o ai. Ia. E le e le manuia. Le lai whai mai e. Whai mai e peso. Whai mai e peso o lomu whai upu e ono. Whai mai. Aua ne I whaatanga au auna. Pei o e whaafia I tangata. A ia whaapei o au auna ke visu. O e whai le whina ngalo o le atua ma le loto. Amen? Amen. Te waipo le whaaparani. Te polono. Papalang may obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Amen. So there, tato ngā rurue marwha maoni le tua. Amen. Ia whaia le wala au le atua, ma whaia lona whina ngalo, ona ua e sa idi atu I le atua. Ma tali mai lo le atua ia te oe, na ua e talia lo le whina ngalo le atua, ma e whaia marwha maoni. Amen. Awa ne o tātou ngā rurui, awa fwoi ne o tātou oe whaile ngā nuenga le atua, ona o le tangata. Whaile ngā nuenga le atua, ona ua wala au wina matali atu le atua ia te oe. I lau wala au ma lau au ngangi atu le atua. I sona pesosoani e whaasino mai ia te oe. Le ala e te tau ona e ui. I lona wala au o le fia wha ngā ino oe I le ngā ruenga le atua. Amen. Amen. Sorry, I just want to finish up this book. So I just want to add on to what he was saying. In Joshua 1 verse 8, it says, keep this book of the law always on your lips. What book of the law we're talking about? This is the word of God. So it's important that we have not only a relationship with God, but we meditate on his word. We have the Bible or, word of God. You have to seek the word of God daily, not just Sundays, but every day. That's what the book says right here.
Verse 8 says, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. So serving God, it goes hand in hand by having a relationship with God and also reading his word. Those things go together. Otherwise, it'll be harder for you to do. If I lo oi malo si malo malama le au ona mo le atua i le whaatino ina le aia o ngā luenga I te tono I kālesia a. So e whaingofi e pā whapea e eilo mawhtanga ma le atua ma iai fo ia ma e sa ili le upo le alii every day. Now, I'm not saying that my husband and I are perfect, that we read the word every day. No, we try our best to do it every day. And there's a lot of books out there, but the most important book is the Bible. This book, out of all the books out there, this is the only word that is alive and well. So e ola le upo le ali so whaangala le upo la lea e whi sosoani e ia te oe mau le tasa walinga So carry on to verse 8 says, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be what? Prosperous and successful. So those are the things that come when you are obedient to the word of God and the calling of God in your life. Have I not commanded you? Be strong again and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So your walk with the Lord, your service for the Lord, you're not alone. He is with you at all times. Anytime you're going to feel like, he's not there. But, you have to remind yourself in the word that he is with you always. He'll never leave you nor forsake you, especially when you have a relationship with him. So, with that being said, I just want to encourage our family, friends, sister, brother out there to mama tinala o mafuta mailini afi ia aviale nei upu na whaamalosi e fo I ua ai le ngata I lea le mato e kalesia ma whaamalosi anga ia te oile nei vai aso a tata sa vali atu le vai aso lon tolu o January. Lea le na yeah. Le upu ni na whaamalosi fo ili na I lea fia. Yeah. Ole ia tatou au I le tua mai whaamalo. Tatou au pe ole au Iesua. Mai whaamalo. Ai ngalua I tonu lo e kālesia. Po waina I te ngalua I tu. Whaamalo ni Be lo faithful. Yes. Ia le ngate le. O tua lo whaiwhea. Soani I lau whaiwhea. Ngalue mai whaamalo ni tua le au na le tu. Ai ei po se temi e te. O le au ngāpo e o lo o lo lofa I le tu. Ia te oi, whai hoi wa e tau wa ai atu hoi ngale I lau whaiwe au pe wa I se mea hoi ngale ke I loa hoi ngale e ke wa ai e te tau ia I lo lo whao lai ka umaru le upu e te hoi ngale e te pe sosoani pe e te Pau pe te whautua pe ise me te whautua tu I lau whaiwhea a e rofa moni I lau whaiwhea a e rofa moni I le tua ma e rofa moni I lau whaiwhea aua ne I tau whia rofa whautua I lau whaiwhea because your pastor needs your help e taimi e me le I loa I tātou whaiwhea a lai te loa o le hapo I la se mea e whai atu e lau whaiwhea au ia te oi so se whaiwhea au ai te ilo e reo se mea mai reri awane e whewhe te tata whaile wha maoni e rea tua whaile wha maoni e rea tua a whai oro o le e le o le whina ngalu le o le tua ia te oi amen whai
Whaai noa le whai pea. Po o aia, po o le pleskenga le mawtanga tama, po o le pleskenga le mawtanga tina, po o le autara vo. Ai ngata voi leo, tutono lo ahingo. Amen. A e alofa I lo ahingo, a e alofa I lo tōrua, o e le tama. A e alofa I lo tōrua, a e alofa I lo whana. Amen. Vai, pau tua le lei I lo tōrua ma lo whana. Tara noa I le suafa o le tua. Le suafa o Iesu. Ia lofa I o tātou ai. Oro lea ho lea. E o ho I matai o tātou ai. O ai a lea o whai matai tai o te tono o tātou ai. Tau tū ai ma le wha mao. Ia bi ia le tua. Ia. Wha manui atu tau sang fōu ia te oe le uso. Ponga. It's good to see you. God bless you, my brother. Yeah, I should tell me, yeah, really, my God, more. Yeah, I'm not going to tell some for you, or there was so much fun. Now, yeah, if you're fully on, yeah, or I have to put, yeah, or be known if I just see me to proclaim. Also, yeah, the tour. God is so good. Amen. Or tell me, yeah. E te tauan tātou mai aveo tātou ora I le tua, ma au auna I le tua ma wha mahon. But man, it's good to see you, my brother. You know, I love you also. Rofa atu, te oe mai whanau. Happy New Year. Happy New Year. Te fo ile tau sampo, te oe a rofa atu fo ile tātou au uso. Pe a tau tala noa, o mana tua, o matua o tau. Na I wou, mo tau te tōhua, mo tau aina, I mā o tau sama. Ina I whapenganga I le rofa o le tua, I ati o tau le uso, I lungo a wala, I le aso, ma le aso, Ia e whapetai I le tua, Ia le ua maule ava noa tate, ma puta I lungo le pōkarama. Ia le tua, Ia te oe ponga, lavi uso. Ia ole, o se tātou whaasoa nai ne fiafi. Au auna mai wha maoni I le tua. Awane e au auna ina I e tamu whai e wha malie se tangata. Amen. Awane e au auna ina I e tamu whai e wha malie lo pai te au. Awane au auna ina I e tamu whai e wha malie lo to lua. Awane e tamu whai e wha malie lo pule poa. Ngā lue mai wha maoni. I le atua malana ngā ruenga. A e wha mahoni I tu tono le ngā wenga le tō. Tu tono lo a ino. Mo tono lo ngā wenga. E wha manuia le tua I mea umai te whai. Pai mai ka tia mo moa whai upo se fu. O te wha maria ea I ona po. Nei tangata. Po o le tu. O te sa ili ea ina ia o wha fia I tangata. Awa a whai ana o whaafia pēa I tangata. Po ua le whai au au ngā kebiso. Amen. Longa. A whai ke au ngā I ka ngaka I kam whai please somebody. O longa winga. Yeah. Ere o oe se au ngā le tua. You're not pleasing Jesus. Amen. Yeah. Atara kwa tu fo I se uso, mungea whaasoa uso, rofa aku ia kopo, rofa aku ia maa, pa mungea tue tua ia te oe uso, thank you for tuning in, rofa atu po I skoa inga ia mwese whanau. So, e te taula ia I tātou, ona tātou whaamalie lea tua malona whina ngalo, I lea, I lau au auna whaamaoni lea tua. Amen. Tātou au auna wha maoni le tua. O aho I me e te whai. Awane I whai a wha fōringa. Amen. Awane I whai a wha fōringa lau au auna I le tua. Whai mai wha maoni. Awa a e au auna I le tua mai wha fōringa. E te whiu e wha taritari wha manuanga le tua ia te oi.
e tele mawhai ona e moa. Yeah. Ai sea, ona fo i le te whafo ringa i lumo le tua. A e alu e whai me lalolangi, ma kwa i furi e whai me lalolangi. Se longa ua malie lo loko wa uma mea le lalolangi nga e whai. Ma e saulo la i e ke au nga i le tua ma wha mao. E sili atu lo walu e whai le lalolangi, ma kwa i furi e whai le lalolangi. Na o lo sau le loko. Na o lo sau e au nga i le tua. A bea oe matangata kewisi anu. At the same time, you still in the dark. Oro e fia pe whai le mea lalolangi. O longo winga, o le nai te au na whapo ringa i lumo le tua. So I rather let you go than do the world. A maalili. Makwa maalili. A bebela makwa bebela. Ilis mawhangwhanga. Awa ne anu whapenga. Au na i le tua man wha maun. E siri a oe, e siri a oe lo waru e whai le mea le lalanga. No lo sau te tonu a bea oe matangata, kewisiana. Ala e te fia e whai le tu inga ngau le lalanga. O le mea tupu ia oe, o le kā e le kuoro. Le mea mo ia. Peo no whai atu. I was one of them. I used to be like that. Come to church every day. Worship God every Sunday. At the same time, still smoking cigarette. Yeah. Talking about other people's life. Para wale aku I. Ingupi aku I. Whai aku le mea. Whai aku le mea. O le sa wibi I le kua. Sa wibi I le kua. Ma kwa ola le wha mauni lumo le kua. Kusa ala kaiminga. O le ra wo koe sau koe avero ola I le kua. Avero a inga koe wha po winga le maulanga. Ma serve le kua. Le ra waka kua ki ima o koe ma fau. Li vai kaimi la rau ke hewa I laro langi o le sau wa. Sorry. Ka pea le ali. Le waka ngofo ngi mofo. Sorry. Ka pea le li. Muka I ula le ka li ile wa ula. Muka I no respect. O ngā. Ingu pia. E wale pā pia. Tau wao la fonga le kalisia. Tau whai le wha mangkunga le kalisia. Anu kai me le loku le sa. Te roi. Anga le ai le alofa o le kua ia. Wa leva pele channel. Amen. Penge wa leva 2 hands on the chest and laying like this. O le lau ke wha marosi a kuia te oi. Ona o le sa o hui le awarani. E rese mea le lei. O le lau te sau e whau tua tu ia te oi. A whai o oe le tangata whaola inga. E te sau le lotu. E te sau vivi I le tua. A uma le sa. Uma le avelo vi inga uma te si I o lima. Nga e koe hanu ko ila I koe whai ko I ngau leo lang. Ke whai aku ia ke ore kaingi e sili ona tu. Either you come and serve God with all your heart and be faithful with God. Pe te ame whaine mea lau lang. Ngā leo te whaias. E te alo I lumo le tua. Like me. Ona pa mai le ko sao le tua ia te ui. Ya. E ke I au wha alongo aku le fuefu. O le mea moni ia. O lea. Awani o tātou ta alo I lumo le tua. A tātou mai au na I le tua. Tātou mai au na man wha maun. Yeah. Amen. O loo moli mau lea. Ona o lea. Na o te whapetai I le tua. Wa wawe ona o sau. E te avero a inga I lumo le tua. Ma avero tangata I lumo le tua. Anga whapea o se me tuai le kiti. Wa le wanga le ai pawa malunga lau I ele nei. O lea. Mo koe over ka alo I lumo le tua. Over le mapopau I lumo le tua.
Sa avea umaki ako. Sa avea sa. I used to be a deacon. Au te lei whaamahongi. I was playing God. Onga mga ai mai kangaka. Wa ai mai kangaka. Nga waru whaila o whiwhiringa I runga wa ai ngor kangaka. Inga I whapea wa ai mai kangaka. Oh, wewe ia. Oh, ui lewa ku me ka maru I runga. Ui lewa avea maki ako. Mane leilo. O le se le me lewa ka alo. O le lau te whafkai I le ku. O lewa koe sau e koe whaasa o le mea sa o ka alo le. A whaira o le tangata kemsiano. Wa e whaalongo mai le nea fia. Oro e te alo I lumo le tua. E lua me te whiwhiri e. Manu e ia sau le to sao le tua ia te. Lua me te whiwhiri e. Pea whai o le kemsiano. Le ka ua o le kemsiano. Ai te ka alo I lumo le tua. Lua me te whiwhiri e. Oro waru mako ai whai ale lalo langi. Le me ke mga oe. Poro sau au nga wha maongi le kua. Ma ave wha maongi no wora I le kua. Don't play God. Amen. Le mea nā tātou kāka keusia. Aua tātou te whai tio I tangata I whako I lalang. Amen. E le mawhai o na suise o langa o tangata o I whako I lalang. I lau mui mui tangata o lalang. Amen. O tangata lo I lalang. Lo whai atu ina nau o lalang. Awane I ngalo ia tātou. E te tusa alea lofa o lea tua ia te oe le tangata paula inga. Ma le o lo I whako I lalang. Don't forget that. E le suia mai se o langa o tangata mai le lalang. I lo whai tio I tangata o lalang. If you want to serve God, if you want to come and give your life to God, avala awina o le tua pe mana o pa ngalo wola I le tua. E o le taimi vala awina matu ina atu lo loto I le tua malo a inga le tua. A e rofa I au wo, a e rofa I au a inga. O lo I whafo I lalangi ma whaia me lalangi. Alu e tāla I le upo le tua. Alu e wha I loa I le tua, le wha manuianga o wha manuia I le tua oe, malo a inga. E le ma whai o na loa e a inga o a inga. Ma o friends, o lo I whafo le lalangi. Le manuia mai le tua. Ona lea, ona fo I o lafi e fia le tu ina nau o le tino. A e alu la e tala noa ai le upo le tua. Ma wha ma losi ai. Ma ta la I e fina ngalo le tua. E la te te wha alongo inga. Le pa I o le nganga o le tua ia I la tō. Amen. O lea, e te tau ia tātou ona tātou wha mahoni. Wha mahoni I lau au nanga I le tua. Awane I ngata I te tono lo e kalesia lo au auna I le tua. Awane I ngata I tono lo e kalesia lo au auna. Ia ho atu I whapo I au a inga. Ia ho atu I whapo I au wo lo au auna I le tua. O lea, taka la I le fina ngalo I le tua. Let them know how good God is. They will never know how good God is if you don't go out there or go on the internet and spread the word of Jesus and how good God is. Amen. So le tātou au auna I le tua. Vai umawhina ngalo le tua. Awane e tu vai rua tūrisi vai wako, tūrisi vai tonu. Amen. So all my friends and my families are still out there doing what the world are. Le whiwhianga laulang. O le taimi nei, e te tau ia te oe o na sau e awero wola ia Iesu Keriso. Talia Iesu e avea maua li I mau paora I le taimi nei. Manu oro o maua erne ma nosi ma le ola mai le tua. Because once you are, o le taimi e te maliwa I le taimi ua wala au mai le tua ia te oe. You can't make any decision anymore. Can't choose anymore. No more. What they say all right ya te oi. Ele lei ale bala au mai o le tua. Au e talia Iesu e avea mo ali I mo paola. Wa e au ona I le tua ma fa maoni. O ta ua o le apopine ma tali I o le tua.
E saula le aua le atua ua e talia. E le whaafaironga pesile inga lo wanu i le langa. Everybody knows where you're going to end. Where? Heaven. Ai a whai e whai atu pēna. Ta ua tu pēna le lei mareanga le lei o le atua. Ai wha maha a pēro. Ona o le te malos. Le te mau a pēleo. Le fo ia te fia I mea o le lalolanga. A ho ona le te me wala au mai le atua I a te oi. Won't everybody know where you're going to end? Where? O le pati. Se oli. Tala malimoni ni na. So o a inga. Pa malimoni. My friends and my family. If you're watching this, please, it's time to come give your life to the Lord. Accept Jesus as your Savior. Amen. Amen. Si o whatuanga na. O mai e awe o tātou wona I le tua. Tele me I o te tupu mai le laro lang. Wai tātou ai me e tātou te ai e lunga o te penga whaila. O le alert nga o le tua le usawi atu o le tangata keusiana. Le ngata kāka keusiana. O tangata o loi I whafo mai le li o leo keusiana tangata o ola pele I whiawhianga o leo langa. Le usawi le whaailu o le tua I mei e te tupu. That's alert for you to make wakakau to prepare yourself. Wakakau ia te oe ona e sawe te lia Iesu. Bea mo wali I mo whaora. O le whaahilo o lea mo tātou. Mea I o te tupu mai. If you cannot see that, then we loa la le me te oe. O le nei po kalama. E le tau mawhai le po kalama e tau fosi mai oe. E le o ka mawhai le po kalama nei e tau mawhai fosi mai oe le mea nai te iai. No. O le fautuanga. Ma le alofa. E tā rai atu ia te oe. E alofa Iesu ia te oe. O lo tu ava noa mai pea le atua ia te oe. Ina ia au mai lo wola tu ina atu I le atua. Manuolo o maualo ava noa. Amen. Amen. So ole. Tātou au na matutu mau pē le tua. Au na marifaa maoni le tua. Amen. Yeah. I just want to share a scripture with you. Ala mo mai le Efeso. Ephesians chapter 6, verse 7 and 8. I'm going to read it to you from the NIV. It says, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, right? Because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. It doesn't matter po o lo pule, po lo whewhiau, po le a lava le wala au ai oe le atua le nei, taimi o lo olanga, if I might serve wholeheartedly, malo loto atua, whai mali o lo loto. Awa, e lei lava si se rewarding oe, na o le atua lava. O le mea mana ia la, pea rewarder le atua, because o le rewarder le atua. Man, ele peo reward a tātou I tangata. O le mea la, e whamalosi atua I te oe, I le ni tū la fiafi, Loto tua I le atua, whai malo loto atua. A wane e whaina ona lo, ona whai atu li whai whiau I te oe, e whai lea, lea, mata whaioi. Beila o le
o le Sunday school, po se pay for tia kono ia whai malo loto atoa. A whapeo wala awo le atua, ia whai malo loto atoa. Ole moonga whaina o le loto. O le fia au nei le atua ma le loto atoa. O le te talo whaina le atua ia fōai mai a te ima ua. Le nau ma le loto fia au nei taimi uma. E whaingo fie la le tato savalinga. Pēna o pai atu se taimi ua sola. Pe a yailo wa relationship ma le atua. A waile ma whai e oe le ma whai e au po seisi lava o na whai to tasi. So you really need God as your source. If it's osoani ate or I lo savalinga. Yasa uma. Because ole ola le ola I tato I lalo ne le tato temporary home. E whainga tā awa. Oloi whafsanga I a tato ma aso songa. You know, ma whaafita uli o le nei o langa a. Ai whapela e whaatanga e tato le nganga pa ia e sosoani a te tato le tato savalinga. Ma whaia ma le loto atoa. E tau I mai le atua. You might not see it right now, but you know, down the line, just like the story that we shared with you, lina whaamanui ai mātou I le ni aso I le upu na folafola e le tamafa le hanganga. Le story le ia Yosua mo Mose. So ia vea le whaamalosi I foi oe lo savalinga I le nei vai aso. Awa, e le whaingo fia le tato savalinga mo le ali. But a whatua tua, ma tonu, ma tuu mo mole atua I mea umala tato whaia. E whape nā whaina whasosoani mai le atua ia te tato. Ia se, o le tusi mulimuli la lea o te Sherina ai le itu una atu le tamale ainga. Ia, se tusi whamalo silia mo tato umalawa. O lo moa lea le Yosua, Joshua 24 verse 15. But if serving the Lord seem undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the God your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of Amorites, in which land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. That is our heart desire this week. I mean, after hearing the word of God, and that's my desire, and I'm sure that's the same desire my husband have, is to serve the Lord. You know, na le tolu lava mato, yeah, ale tau sanga lo te, ale fai unga le tau sanga, you know, na fai lava e le tama se filifilinga, te totoani e le mato a inga awa e le manao o ia. E o ma ua serve le ekalesia. Tia isi mata man tasi lava ia. So tala noa mai lole ta mai tia, you know, we have to be the church first. We have to be the example to our kids. Because o tato o le lotu mo mua na I lua tato whanau. E le mawhaifo e lato o na follow tato upu pea e leo sawa vali e tato. So le ngangala o mātua o le avia ma o mawhatita inga I si mātama. Ia wa ai mai fo ia e mo ia le mālofa mo le atua. O si wha mālosi fo le na ia te oe le uso tua ngani mātua fo ia o mata mai le ni tula fiafi. Ia whaia tato mawhatita inga. Avia fo tato ma example I tato whanau. Why? Because, you know, God entrusts our kids to us, so we have to serve them, right? Ole anga nuu whasamoa e serve mai tato whanau tato but a whapea na whamanuia le atua oe le tamale tina se whanau o le tato matawhaioi e awa o yati lato ma serve lato. So I believe that is our first responsibility is our children, our kids, our family, right? We have to start at home.
a whape malolosi tato ainga, e whape nā fo ina malolosi tato I kalisia. So I just want to leave that with everybody, ia whamanuia le tua ilo whaalongo le nea fiafi. Le suafa Iesu. Amen. Ia, ia le tua, watai le tua, ia, le nea fiafi. Ia, o le taritonu, ia, o le tatu whaasoa le nā, ia, o le tatu upu le nea fiafi. E taritonu ale anganga, ia, male loto, ia, ua tile sea o ngā. O le awo le tua I le nea fiafi. Ua whaasoa tuai, I lunga le tatu o kalama. Ia, te talo I le atua, ia, ia whapenao na matua I marue le anganga. Pa ia o le atua, ia te oi, I lo roto marofi na ngalo. Ina ia e whapenao o na talie oi, le upu whawina le atua, I le nea fiafi. Ia e whapetai I le atua I lo nganga lei malona lo. Awane I ngano ia te otu. O le fo ia o ngai ia I maua le, I le upu o le atua. E la unga fo ia I maua. Yes. So le, ia e whapetai ia I le atua. I lona upu whaasoa I le nea fia. Wow, ngā ia te oi. Ia e maise fo I maua. E whai lea ma amatanga. O le tātou wa Iesu. Au la tātou sa huni e tu wai fo. I whi au mga luenga o le nei wa Iesu. I whai fo I lea ma oso. Ia te oi. Ia awale amatanga ina o le nei wa Iesu. Ia ole vi inga wha fo I le tua. Ia whapetai fo I le tua. Ia te o tau. I tō sangsangi mai fo I lunga o le tātou pokalama. E whaanongolongo I le upu o le atua. E ono whai atu ia o le nei pokalama ia. E na o le upu o le atua. E tāra I atua I le pina ngalo o le atua. Ia te oi. Ina ia o tātou sauni. Ua lata le afi o mai o le atua. Ua lata le afi o mai o Iesu Kiriso. E batulo na au pa ia. So le taimine nei, ia o lea o e wa ai o e loa po I mea o lo tutupu le taimine nei. Ia o le alert le nao, na o tu ina mai e le tua ia tātou tangata keisiani. Le ngate lea o tātou a inga, o tātou o. Ma e tātou te māsani o lo o fia pea I mea o le nei lalana. Ua lata le fio mai o Iesu. Ua te tau ana tātou nofo sa miu. Ua te tau ana tātou ngā lulue mau auna wha maoni I le tua. I lona fi au malona ngā luenga. Amen. E le leila le sau o le tua. E le sau o le sitianga. Ua tātou sauni. E o fo ia I maua, nei fo ia I, o le fo ia I tau mawhai. Le fo ia I tau, ale tau o Iaso, aso. A o le anganga o le tua. O lo whaatasi pe le anganga o le tua le nei ai. Ia ole, ia whaamani e tele atu le atua I ate o tau, o lo mo tau awa noa mai tātou te whaanongolongo le upo le tua ma tātou whaasoa I le anga le lei ma le rofo o Iesu Kiriso. Ia e tere tongu ia, o whaamani le tua I lau whaalongo. Ia te oe le nei aso I lau whaalongo. I lona upo. Ia manuia te le lava le niwa yaso. Ia penana I le pupuinga o le tua I ate o tau. I lungo wala, o tono pari whai ngā ruenga, o tono o tātou ainga. I le nea fiafi. Ia, pa manuia atu le nei pokalama, I le tina, ia. Ia whawhetai ia, ia whawhetai po I whaatasi mai. O sunga au na
Waltua a Tali alo fatu ia te oe manuia tele le nei mai aso i nei le anga le lei o le tua a fatu pe ia te oe le tina le marosi ia a wā fōi le tausinga fōi o le boss o le nei le boss o le nei broadcast a wange i ngano i tātou mautanga o le pokalama nei le boss o le mea hoi la lena ia e fai tete hoi ai lungo i nei ke o ki ia mako le boss ia o lea ia tangi alo po tele atu mo oe po mania le atu ia te oe tina mania tele le nei vai aso ia ai tato no le tato pokalama lena vi ia le atua pa ke tai lo talia ino le upo le atua ia ia sia o ngā le nei pokalama ia te oe mo lo a inga i lo ola whaare nganga ina ia whapenao na tupu pēle oli mare fia i lo roto e te auna i le tua o le whamanuia tele lava le tua ia manuia tele na matanga o le nei vai aso pui le tua o tō wala i longo o wala tono whare whai ngā ruenga le ngā te lea tono o tō inga ma mea uma lava tātou te whewai ia tātou o paatasi ma le tua o le whamanuia tele lava le tua le nei afi ia ai i whaumala tātou porkalama ia se toe play kasi atu ale mātou video lea i mea fo i sa kupu le nei aso i teni sa uma le mātou matanga o lea ia ele i play inga ko le video lea ia whamole mole e la koe ku kasi kwa le mako pepare nunga whamole mole whamole mole anga i o keimanga i o e alofa i le atua ia e te alofa fo i mea le la te tasi atua le pepare whamole mole le mana onga si o matu i kalesia si o matu pale tapua ia a whai e te alofa i le atua ia paise nere nei mole atua amen ia ao le mātou pepana ia e maomia i sofe so swan o le lava oe lo fo pe fai pe le ai e vi ia le atua o lau fi so swan ia e fa tai le atua e sila fia le atua mea uma e va ai po i le atua i lo roto e fa manuia po i le atua ia te oe o lea la ia o le matu pepa nana i parko nai ko ia QR code ko lunga lo le memo cash app myself ia le me te maria ia te so swani fo i sio matu ngarwen ia o le mea nai e te whaia ia whaapetai fo i lai do fo wai whaapetai lo whaamanuianga o le ngano ia o lo whaamanuia lau o e lo whaamanuianga ki tonga lo mato e kaisi pai ua lafo sa tupe o ne ngano ia te o i ai lau sao i te tonga le ngano lo mato e kaisi amen o lea fo ila o lau numera nga wai lunga o le screen nga wai lunga o le screen ne ngumela lau ngumela if you have any question please call me really mai ya ufa mole pe ai se sit te mo mia te fia malama hai ya le na fu ya watu mai lunga ya information o le cash app o le vamo ya marisau ya ai paman mi tele ale tu pa petai lo pe so swan paman mi le tu ya te oe mo lo ai ya le la play ya tele video le ya e fa i lo atu fu ile mato nga lo fa ya te o to i lo to pe so swan si o mato e kalisi ya wa pu se ma no o tau o ngangi tu ai le nei po krama All I want is Jesus. All I want is Jesus. Nothing can compare. No
all I want is you. Now that I have felt you near to me, there's nothing else that I could ever need. Now the only face I want to see, his name is Jesus. Oh, all I want is Jesus. All I want is Jesus. Nothing can compare. No one else will do. 'Cause all I want is Jesus. All I want is Jesus. All I want is Jesus. Nothing can compare. No one else will do. 'Cause all I want is you. Ia, lena, ia, vi ia le tua, ia usin kamai kuipena, ia, whai roa toa ile nganga whakitai pu. Ia te oe le lia fiafi, be a good servant of God. Amen. Ia, tari tonu ia o le tātou por kalama le nā, le lia fiafi, kamanu e tele lawa le tua le niwa yaso. Awane ingano o le si temi o le tātou por kalama, po le aso o le tātou por kalama. Ia o le aso tofi, pe a o atoa i le ola ma le malosi mai i le atua, so awane ingano le tātou por kalama, i le aso topi, i le tūla e iwa, i le afi afi, amen. Pe ono toi whai e wha maali le atu le temi o le tātou por kalama. Ono le tuai o le temi a mata e le tātou por kalama i le aso topi. Ona i fua ho i le temi e mā nawa i le. Ia ole, ia wha maali le atu, ia ai ono sa i pia, ono sa i pia. Te whaasau e te whaarongo e upo le tua, so le ia awane i ngalo le tātou po kalama i le aso tofi, le ngate le aso tofi, ma le aso toa na, tātou po kalama, le korua aso le tātou po kalama, e se taimi e te ua o ingi suinga, ia ale taimi nei, ia o le aso le tātou po kalama o le aso sa, aso tofi, ia ma le aso toa na, aso ia o le tātou por kalama, o le ia awane i ngalo, share le tātou por kalama, wha mui mui, share le tātou por kalama i lunga le lunga o lau Facebook, e ngate leo le YouTube, wha manuia tupo i e uso toi, wha manuia le neiva This yaso, week. it's good to find these, paisi ma le bo komisia o iso, wow, man. Wa pe wa siki ya kula umisia o ya ai manu ya tele lava neiva ya so uso God bless, ya le tātou por kalama le na, ya le temilane, ya o le watu ai le mātou, shout out i le boss o le Jesus is the answer podcast i le nei afiafi i le boss o le por kalama. Oh, Fina, hi Fina. Hi, Tina. Hi Fina, it was good to see you today. It was good to see that you were so happy. Today, yeah. You were so happy today. So it blessed my heart. Fina, yeah, pa manuia tule tua ia te oe le to fine. Ia lofa le tua fo wa ia te pe ia te oe boss. Le ola ma le malosi o le tino. I whamani e te le lava le tua ia te oe le to fine. Ia, o le tātou por kalama le nā, le nei fiapi, whamanuia te fo i le tua i pāanga o le tātou por kalama.
whamanuia atu ia te o tau, whaafetai le whaatanga ino le nei po kalama I luma o lau living room, po Yes. ko kongo o lau potu, po to tono o lau taavali, e te whaanongo mai ai, ma e mata mai ai le nei po kalama. Ole ia whapenana iai le mana o le atua, ma le whaamanuianga le atua, ia te oi, I lau whaanongo mai lunga, ma mata mai le tātou po kalama. Ia awa le tala ina atu o le lei, ma le anga le lei o Iesu te viso. Ia Amen. te oi, ia ma, amen. O lea, manuia tele lava le nei a fiafi. Taupi, awa ke ula le pas. Yes. Awa ke ula le pas, ke o ki ni o le pas. Alofa pia o le uso, mangia kele le vai aso, alofa tu si o tali e le ngata I lea pa pe si o pali tua uso, pa manuia tele le tua ia te o lua ia tali. Ia au le tātou po kalama le nā, ia manuia tele le nei vai aso, an paisa pa ko pā masau. Ia manuia lava le ia fupuanga o le neiva ia so whaatasi le atua ia te oto uma lava ia manatua ia you have a relationship with God, right? Ia mantua fo ia lo upu pai taulo upu ia sa uma awane I ngofo lunga lo counter po lunga lo dresser lo upu ai fai tau ia o fo ini ngali download lo app o le Bible ai fai tau ia o se whamalo sile nā ia manuia pe lava fo fuanga le niva ia so ono Iesu amen. Ia, o le nā, ia manuia tele le nei vai aso tofi, lawi uso, manuia le nei vai aso, ia, te alofa tātou te petau I le aso tofi, pe au atua I le ola ma le malosi. In the name of Jesus, amen, God bless. Jesus is the answer for the world today.